ما برسا Aldar Xəlil dikir. Aldar Xəlil ne xuyayi û Aldar Xəlil li kur û Aldar Xəlil rojava ji kîr hiştiye û çiye ji xwe li qedîlê rûniştiye heva Aldar Xəlîlê min û we derket. Aldar Xəlîl meqaleyekî yanî ez ê wî dikim ew be meqaleyekî di Fırat News de bi zimanê Kurdî daxistiye yanî bi rastî kenê meroj ku çawa tu nemagot yanî çawa apo turumpe bikin wî bine bixînin fiqîr û berê nebixandiye li Şamê jî û li Êmiralê jî û wî mezin bikin û wî bikin mucîze û mucîzeyê wî çêkin çawa pêxember Mihemed pêxember mucîzeyê wî hebû Qur'an ev jî wê fikir û fikrê serokatiyê bikin mucîze û belageta serokatiyê û belageta Qur'an yanî bi vî mintiqê hane wê mucîze ji aborçî bikin. Musa li ser behrê meşiyayê û behrê kiriye diqet seroka po jî bi vî rengî. Îsa miriya zindî kiriye kora bi çav kiriye û dîna bi aqil kiriye û serokatî ji vî rengî ye. Ji gelê Kurd re bûye çav gelê Kurd berê kor bû gelê Kurd vejandiye gelê Kurd berê mirî bû gelê Kurd dîno mîno bû ana bi aqil e ولو شخور ل هما نتن هما ولو بيدنك شخور لأبو قهدار نكن بيدنك شخور لفيديو وي كيف نونو بنر شخور لحركته جودة أبو بنر وشو اللي بدنا يابي أفيه هان أفيه شابي سروكي النووي سروكي نتمش بو خده آلدار خليل شي چه مقاله کی بس نه آپو سری حیات داوی شورشا روجاوا مرهمي كدو خباطة عبدالله أوجلان كدو خباطة عبدالله أوجلان جي لروجافا شبو للشامي بو للبناني لقصرات أبو دي أبارتمنتات أبو وجيانا وي لوكس بو وك هارون الرشيد ون هارون الرشيد ناس دكن قلي مي باكوري كردستاني يكي خليفة عباسية هرن لقو قلي بپرسن كا هارون الرشيد شوابو جياناوي شوابو لبغدادي ها آپوش لوی داری وکی سلطان عثمانی وکی خلیفه عباسی هارون الرشید جیه کدو خباتا آپوی چی کدو خباتی کریه کیل آپو چیا گهدار بکه بیقی آپو سبه نیرو دنافا عرض جود دکر و را دهشت کفرا و تشتین زحمت دکر و تشتین دجوار دکر شکلو تنه تشتكي بفيرنجي تنة كدا سروقاتية كدا عضلة برعمي نزار شورشا روجافا كدا عضلة أوجه كدا چه كدا عضلة أوجلان كو يكي تشقلچي دز بسقوبات وك باكوريد بيجن وكي آلدار خليل كربر برسيان اف كدا روجافاي كدا روجافا كو يكي ولو يعني آني سرسري ما كر وش خلافي كسي كو بعسي آني كر سرسري ما كرن نفيسكارون روشنبير اف كدا سروقاتيه وجا چد بيجه خوزياش مالا خدير وش خليب نرن يكي تيرمه 1909 وروجا كو آبو ج باكر رافيا يها بيكو ج حوالي خور بيجه بيكو ج پارتيا خور بيجه نه دربایا 12 ایلول و نه تشتک بيكوش پارتيا بيجه مبري بحساب مجارا رضا عبدالله اوجلان شباكر هاتي روجا مبري بحث كريم بيكوش كثير بيجه تي يكي تيرمه درباسي كوبانيد به اوجا آلدار خليل من هو يكي تيرمه ايدي نظام چه وي چو گوهرین و وگوهرین روجلاتان آوین و جواکا کرداده چیکر اوجا کادروین PKK كيفن اي زندانا دبيجن يعني رحمتي خيري درمش يك جدا مزرينري PKK و كمال بير و اف گريگرين PKK ده هندري زندانه ده بچاوي كو آپو رویای
ji ber ku kesê ji kesî re negotibû. Apo ji kesî ji Cim'a ji Cemîlbayîk jî re negotibû. Ji kesekî re negotibû û daket. Daketî bin xetê û ew ji naxwe. Ew kesî re Yıldırım. Wê çaxê. û ja wê Aldar Xelîl ji ber bêje ev roja hanê nizanim bûyê çê û çê û çê û ji xwe lê binerin. Di hesêbê ji yekê Tîrmeyê 1900 û heftê û niha heya roja ku Apo ji Şamê derketî dehê Oktoberê 1989 dibê çi dibe? Bi giştî 19 sal û 3 meh û 9 roj Apo li Sûrî mayî. Ji xwe re bi roja de hesab çîye wilo serê xwe pê îşandî kî Aldar Xelîlê me û ja tê yanî çi ka bêj biweşîn bela bik rihê me Aldar yanî çi yanî 8043 min rojî wî bîmire yanî nizam çi qeyse saet yanî nizam çi qeyse saniye yanî nizam çi qeyse û bi vî mintiqê hane. Ev çi bindeqin ev çi fisteqin ev şirovan heye ji mir çi rojê Apo li Sûrî mayî kî bêje qê van rojê hanê hemû di zindanê de êş û azarê de bû. Şikî wilo tune Apo ji li Sûrî Apo ji tiştekî nemehrum bû. Ji tiştekî nemehrum bû. Çi tê serbala we berewer serbala. Apo xwe ji tiştekî mehrum nekiribû. Ja wê ji ber behsa keda serokatiyê û rola serokatiyê. Kamil vî kurte vîdeoya hanê binerin bê Apo di salê 88 de çawa bû. Piştî wê di salê 89 de berî ku ji Sûrî derkeve çawa bû. Li Roma jî û li Êmiraliyê li beramberî dozger û malbatên kuştiyên eskerên kuştî ê Tirka Apo çawa bû. Piştre Apo çawa bû. Ji xwe li kurte jiyana Apo binerin di vê vîdeoya hanê de. Eylemlerin içinde öyle de var ki yaptığınız eylemlerin içinde Düşünüyorum. yani Bu eylemlerin sonucunu nasıl kaldırıyor? dedi. Sayın tüm şehitler onun için bir kısa açıklama yapmak istiyorum. evet. Kendilerinin yaşadığı üzüntü, acıyı yürekten paylaşıyorum. Yine buradaki sorumluluk payından özür diliyorum. Devlerinden. Ayrıca bir toplumsal yarardan kaynaklanan bu kanın durması için ve barış için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim sözünü veriyorum. Xweziya ji mala Xwedê re ana wilo kesîre Yıldırım heba
وما تيكلي بيردانيا وما جير بقوطانا هاي خلي سري تشد فيه هاني دا عجبان دي يعني اب ابو تش كثيره يلدرم تدفش حوالي خبردا تدفش درقسيه خبردا وتبرا ذو قونا ابو دا كاتشد ابو ده هي يعني خدي وكيلي منو وب اسبزنا خوشين ادمي افيا تشد هي يعني ولو تبو عاشق عبد الله اوجلان كثيره يلدرم مش خلي بنر انا كثيره يلدرم ليفان فيديو هاني كبنر والبرخو بكبه بيجو من خليل سريع قركر كاش خل يعني افحالي سروكا يا افيا جرك ديركت ها ديركت بشك هفيفينا محمد علي بيران دما كنت صلاة حزر نسد حشتي وحشتال الشامي بابور كربو شور لحركة تيوي بنا نبقى لك بشو والله نخوش بو والله اب مال ابو اب مال دساغي ونساغي ويد خوشي ونخوشي ويد اب مال وديت يعني روشنامه کی بیانی هاتی راپورت کی لسر پگه چه بگه کادرا پگه کچا کرد و راشتی و چای و وره بده بر آبو و يعني راموسانا بده يعني افشي هر کو چای دديني راموسان دده ديما كولوي ديما كي كولتورا جياني پرورده جياني كي قهوه بده آبو نیر می جن میر دبی ما چکی بده آبو کی چای بدوی دبی ما چکی بدوی آبو جی نبیجی نه ریه خود دو بر ما چه به کادرهانی خود جی راضی بلکی نه شهید به بلکی جناب فکر کیجی درکت از زانم يعني بس افتشتكي يعني قلك فيديوين هنا دا ارشيف ده كو روشا آبو دروني بسيكولوجي راد خبر رايا قشتي كو آبونا أو آبوي كوتي ترمبا كرن وسروكي نووي وسروكي نتوي نهي جاي كو ببه برپرسيارة كي دنا بفكا كيدا وكري خصنكي سياسي يعني أفشي ريخصنا بجمر بحثات ديمقراطيك بوينه ديك وجدا مزراندنا خود وحتى روجا إيرو سروكي نت كاري سروكي خو بكره نت كاري ونكاره سروخ يعني وجاش خرل روشاوي دما پیشبری محکمه يري هي سروكي نووي تلي بورينا خوش دايكين كشتين تركا عسكرين ترك دخوازه يعني چكي شرم دايكين شهيدين گريلاج ريزي جوان جير بكر بيجي هر دو عالية چوا داخيانية تيا كجاكي كو فلسطيني وإسرائيلي يعني اوبجكتيف ولوية از پیرنگی نزدکم کو تلبر وان مالبات هان دکه تلبر دایکن شهیدا کشتی ت ناوی مالباتات که مالبات شهیدا عسکری ترک توان دکه شهید دیمه کی خودت که چه اگر او شهید بن عسکری ترک شهیدن بره بس پکه بیجه رژیما داگر کرها از جارکی دن د مدیا پککی ده رژیما داگرکر و عسکری داگرکر يعني استيد نبين مجبركو آبو فان عسكري هان وان شهيد حسيبه مال باطي وان مال باطي شهيدات حسيبه اف داخيانية بككي و شهيدين تركازي دادكن لجم آبو لآبو بجبري محكمة بري 23 سالا وان جوان رنابي جو كشتي جوان ردبيجي شهيد و ليبورينا خوشوان دخوازه هر کو پککه یکی ارتشا ترک بکشه آپو لیبورینش مالباتایی تخوازه هر کو یکی بکشه دیمکی لیبورین آپو به هجمارا کشتین کو پککه بره اونها وسبه جا عسكر و سفيلين دولتا ترك بك آپو جي حقاسه لیبورین دخوازه وفهم كل مسألة شوائي يعني ون گناه آپو زيده دكن شو يسوون عسكرين ترك بكوشن وين دبيجن عسكرين داگر كر موان كشت و او دبيجن شهيد
مالباتên şê ez apo bawer bikim ya ez ji PKK bawer bikim ev eskerên tên kuştin çi ne eger li cem apo şehîdin demekî nedagirkirin eger li cem apo şehîdin demekî berxwedanê bolatê xwe diparêzin eger li cem apo şehîdin demekî hûn li cem apo terorîstin we fêm kir mesele çi ye piçek me jiyê xwe bibilivînin we fêm kir ez çi dibêjim apo dema ev kuştiyên eskerên Tirk dikî şehîd û malbatên şehîd û lêborîna xwe ji wan dixwaze li ser tiştê çêbûyî û behsa barişê dike û behsa aştiyê dike demekî hûn karê kî eskerê Tirk dikuje û wan dike şehîd kesên dijber kesên dijmin kesên xayîn kesên terorîst ev di ji xwe ji vê rêze hanê tiştekî hilbijêrin li gorî helwesta apo we dît we bihîst piçekî li apo vegerin piçekî li apo li Şamê li jiyana wî ya Şamê li jiyana wî ya Ewropa vegerin li jiyana wî ya zindanê û helwestên apo piçekî bi çavekî rexneyî binirxînin û li halê xwe vegerin we ji mir Bahoz Ardal Fehman Hisên ê got fehman gelek fehman e we ji mir were pesnê apo bide fedî nake ji lêborîna apo xem nake te lêborînê ji dayîkên eskera xwest dayîkên gerîla jî hene dayîkên Kurda jî hene ew jî hêja ye tu lêborînê ji wan bixwast na ji wan heta niha li dîroka PKK de ji damezrandina berî damezrandina wê em ê bêjin ji damezrandina em ê bêjin ji heştê û çara em ê bêjin ji sala nûtî bêrojkî ji roja apo lêborîn jî dayîkên şehîda xwestiye tune heta roja îro heta û jî divê malbatên şehîda ya malbatên şehîda ya apo bi qurbana malbatê şehîda bibe dayîkê şehîda bibe yek bi yek ha ku lêborînê ji wan naxwaze wilo fedî nake wilo berê xwe dide dayîkê malbatên eskera lêborîna xwe dixwaze û malbatên Kurda û malbatên gerîla ser guhê xwe daye deja bere malbatên şehîda werin ji mir behsa apo bêjin jiyan bê serok nabe û azadiya serokatiyê azadiya gelê Kurd e azadiya serokatiyê azadiya rojhilata navîn e azadiya teyr û tilor û binerd û zindî û mirî hemû tişt azadiya kêzikayî azadiya hemû tiştî azadiya serokatî ev serokatiya we bû ji xwe li halê wî li şiklê wî binirin li Roma çawa bû nizan xweşxirûnê nizane ez nedibêjim etîkêt lê tiştê normal jiyana normal wextê ku yek normal insan bi hevdûr didûn distînin yanî asta herî nizm ji prinsîpên danûstandinê û rêzgirtinê li cem wî peyda nebû ew ê rûnê wê rabişpiya û ci wan haco bişo şivan bişo kî jî dilbixwîndara bişo û gotin motin û çêr ji devî wî derkevin û nizanim kerê berê û tê nizanim çi filan û ew gotina herî xweş ji devê apo de serokê nebewî ka ji xwe lê binerin bê çil ser xwe dibêje ez ê dîsa vegerim erşîfê ji xwe ji karê min ez vedigerim erşîfê didim berî we yanî stînim pêşberî we gelê apo çî û piçekî hûn ji nû ve li vî serokê xwe yên wewî vegerin çawa ku ez lê vegeriyam mixabin rojkî ji roja jî wek we bû berê ez jî wek we bûm lê niha babet hene materyal hene vîdyo hene meqale hene pirtûk hene erşîfa PKK û apo heye ez lê vedigerim ya xwe dinerim el wî dinerim el halê Kurda dinerim em ketine çi halê